nagirikiye nagizwaga kuko Yesu yinjiraga muri je, none mu mutima wanje wuzuye shima umukiza wanje. Nigitangaza kuko nahawe agakiza ku buntu. Nigitangaza je munyabyaha nahawe agakiza. Umangana menshi y'abanyabyaha yantoranije ngo mbe inshuti, narabohowe ndamuririmbira zaburi nyinshi mu mutima wanje, kuko yapfiriye ku musaraba, umutima n'umubiri bigizwe n'urukundo butangaje, yatumye yitangira umunyabyaha. Amanukiwe n'umugaba w'Imana, anyuzuza mu rukundo rukwiye, yuzuye impundu mu mutima wanje, abatirisha imbaraga z'ijuru. Nigitangaza kuko nahawe agakiza ku buntu. Nigitangaza je munyabyaha nahawe agakiza. Umukiza wanje je munyabyaha nahawe agakiza. Kuko yamfiriye ku musaraba, umutima n'umubiri bigizwe n'urukundo butangaje, yatumye yitangira umunyabyaha. Namanukiwe n'umwuka w'Imana, anyuzuza mu rukundo rukwiye, nuzuye impundu mu mutima wanje, abatirisha imbaraga z'ijuru. Nigitangaza kuko nahawe agakiza ku buntu. Nigitangaza je munyabyaha nahawe agakiza. Nigitangaza kuko nahawe agakiza ku buntu. Nigitangaza je munyabyaha nahawe agakiza. Umukiza wanje je munyabyaha nahawe agakiza.